Ekyamatiyazo omugombora eya Nyamirama district eya Kisoro nibo bagwirwa akagwe wanyuma yo kushanga omushiri w'emyaka 28 ayitsirwe kandi omutumbi gwe gushwekirwe akashaboka emondi. Ayitsirwe amalirwe Ronald Nsaba ow'ekyaro kya Burihira omu district ya Kisoro. Vincent Munezero LC3 Councillor wa Ramba Paris ahamizeki haza yajumira eminyeto abarukuremwa kukolesa emikono yabo bakaza kwiba. Abubaye buno mu gitondo numva urusaku ngo hari umujura ubatsinze mu village ya Gatyazo. Abambe village ya Gatyazo niyo mvukamo ariko ntariyo ntuyemo. Nanje niko kuhaguruka ndagenda nja kureba muri uwo mwanya uwo mwanya mu kugeramo nsanze polisi bambe yo kugomborora rya Nyakinama yahageze nuko tutera polisi ya Kisoro imaze kuhagera sanze umwana bambe bamwishe ariko ari niguniya y'ibimondi byo yari yajanye nkaba ndi kwamagirira abanyarubyiruko kureka ingeso yo gushikira ibintu bitari byabo. Rero urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rushaka gukira vuba kandi bitari byiza kuko gukira bigenda buhoro kandi ukoresheje amaboko yawe atari kugerageza kujana ibintu bya mugenzi wawe. Atyo yajumira icy'abaturage kwatera amateka umuntu. Abajura nabo mu gihe ndi kwamagirira abaturage nangasi abantu bafata amategeko mu ntoki ntabwo ari byiza kuko government ntaho yemera yuko umuntu nubwo yabakoze ikosa yuko yicwa. Abaturage nubagira ngo abashuma umwanya wogu babakabize kandi Omutsigazi ogu ayosire nayiba koka hatunosha izo barriere bireyishika kugira ngo ubwo tuteganirizo bwire bwingi abire nayiba inaho yayibirife bakamutemagura yayikaba mutwara umurwariro yakira yakizire gutiya abasha bamukwata bamwita twantwena tumuzikireho tinoraza kurara harumbe ubwo mushuma wo bisi. Iji yacu abajura baratunyangaraje cyane bari kwiba buri munsi amaze bari kuyapfumura waba afite agatunda mu rugo bari kukajana ibitoke barabimaze ibimondi byose uri guhinga akamondi bari kukajana akakiruru yanjye. Uyu ntari bwo bwa mbere gutangira kumufata bahoraga baramufata bamutemyeho n'ibitsi kugeza na n'ubu ngubu aho bagireye igihe bakaba bamufashe bakaba bamukuyeho ntari bwo bwa mbere ntariho twabyumva. Batyo bajumira bazire abebibiro abakorekera abana babensi ngwe beniyo yabora ikirigire hemzenkeji okweyongera nakaze kabaka wabo bakamwiba babanzizo kwita bamwisire ati hakurataho so nakaze ka family urubyiruko bakoresha amaboko nibadakoresha amaboko ntubaramaraho bakoresha amaboko twese dufite imirimo ndetse gushaka ko kunyasiriza inkorabura kandi tunabura kumuha bitanu bimuhaye nagahunga kagenda kabaho neza. Polisi Kisoro eshira umwanya wogu bakebera mu biro mugenzi batyo baguhereza abanyabuzare kutebekanisa icyo guzika. Polisi ekwatire Moses mukama w'umusirwe bone okuyambaho umucyondo gashakwa Donia atire ahabwa Sky TV agesho.